Polisya puede salva con el 8 mga mujer víctima de illegal recruitment durante el rescue operation Alina Pantalan de Sangali. Ay sale sila para na Malaysia enante madrugada. El Police Station 3 que encabezal de ila jefe el Police Chief Inspector Chester Natividad, junto con el WCPC FMU, el Police Inspector Princess Obrique, DSWD, Coast Guard, SWAT Team, SBAT, IACAT, HPGEL, SIU conduce Joint Rescue Operation contra con el trafficking alina Sitio Calang Barangay de Sangali. Resulta con el arresto de 3 mga persona y puede salva con el 8 mga biktima. El 3 mga sospechados puede conocer el pulis como Kanda Oliver Burlas y Oliveros, 36 años, si Lori de los Reyes y el dila kapitan de lancha si Robin Agata y Paglinawan. El lead agency di ato naki el WCPC, MFU del headed by Police Inspector Princess Obrique. Musta sila elite agency, suporta lang kita ko nila kay el area of operation aki na Sangali Police Station. Mukha ni Kel, no, successful el diaton operation, pwede nga kita man rescue 8 victims takiara na kustodiya del DSWD, na process yas itchen na tami kita 3 persona ya pwede kita aresta. Amokel man maridable pati el boat captain del Saidra vessel. Actually po may nag-inform sa atin, ayaw niyang magsabi ng pangalan, na may mga babae nga silang namataan na naka-house kung saan-saan dito. Tapos yun, dahil dun sa information na yun, nag-conduct tayo ng operation, kaya na-rescue natin sila. Estos mga mujeres sa Lepana Davao, Laguna Province, Pangasinan, Sultan Kudarat, Iloilo y Quezon City. Kung ang mga biktima pwede miral pulis adentro na lancha sa Hydra, ilibaya era kanila para na Sabah, Malaysia, para trabaha ala. Kung ang mga suspecho detene alina celda del Police Station 3 na Sangali, mientras kung ang mga biktima, yaliba para alina DSWD. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.